No, por faena, te lo recoge rápido, ¿eh? Pero lo tenéis que tirar un poquito más lejos, como el juego de la rana que tenemos, ¿no? Pero yo. Ajá. Dani, que la pasta por la bicicleta, que si para Luciano Juan, si así la tenemos. Topaç. Bak şey yapıyorlar. La raya Joan, tío. Yo te miro, ¿eh? Ahora pots jugar al limbo. Bu ne ya? Donutsa göre. Çok zor bu. Ben denedim bir kere de yapamadım. Kolların çok güçlü olması gerekiyor. Denesem mi ya? Biz oynayalım mı seninle? Ne oynayacağız? Çekmece.